cái này hộp bông gì cái thau 하루 initially siyang kami haru bin sa ka sino no.
Nona ko tengah ko di ba? Aming dala. Akiga awi. Ahi woman accident woman go di den go di den ka. Ayo aming lang wi hau, di lang wi hau. Kerja di sana ni lah. Ayah ji. Aure VIP bini minta kaya baca. Match hopoke red black sumda dihina halang atone. Kala saffron color sumda dihina. Numbi kulen ne. Throw in number 3. Throw in salaga again out. Throw in. Throw in Numbi kulen basin na kuli shidra. Number 3 na throw in cornerback kosong bida. Setting salaga out talere. Halang ato down na. Throw in Sarah. Zangaira. Number 9 Tim Salaga. Out Taira. Goal kick halang ato tang na kuira number 10 na control salaga sidely milaga out halang ato tang na throwing pira crossing Galaga number Numbi kulen masina number 10 ako aga sangaya ang rewin kala dale Numbi kulen versus halang atong rew laga ari cham hi Numbi kulen wi Mr. aga number 10 na ko sangaya Wala ito kasi niya ko strikes hard right ini salah tuloy It's entirely free now mukhang yaw yung form yun wala ito kasi niya taikay sabi tuloy halang ato basin na indirect ko tayo ay Saturday
格里克的王他等啥个格了基本上他等帮个国政会加这三。Halang ATO win number 21 na thai ka wai sa dale. Oh, halang ATO wasin na matalagay na thai laga. Nung bikulen wi keeper na matana hauda ayar kushok haira. Ari wi jiwa ka thai la mathai kala keeper la mathai khanini matha thuthi khai ne. Corner thai ung laga tek salu shidle halang ATO basine tek sa khwai sakjang dak di box ayar ling reu laga nung bikulen basina thai sang mera nung bikulen basina ball sing sang re nung bikulen basina tek goal tek sa khwai pass milaga out chogai ra halang ATO basina out hor khwai sadale free na makham yawe wang fall mera halang ATO basina thai khwai sadale number 18 na thai sang mi khwai sadale number 18 na thai sang milaga halang basina call attack salaga keeper na tu khui hera Kangreu him thalain reu dele khanini china game spirit lela kain reu dele itum he physical games hai da khanga he gala khak thakli sa ga sa su khion ba le flunga e football liwa nung bikulen basina corner thai khwai sadale corner ya goal chang khwai chance mai thui ge ja khang sai football le corner thai ung naga thai ga bai chu wang nung bikulen bak sangai re nung bikulen basina thai goal try sali sidle cái gì đó free na một khẩu nhiều vòng fall mấy đó halang ATO basina thai sang khwai sa dele lang ATO basina thai sang naga nung bikulen basina khulu se dele nung bikulen basina goal attack sa dele Ball boys national wing china ball tazang khai je khumi man lo
khulen pasina hormere khangreu hi khanini compete chala kaina leidele aru wa khangreu hi yang laga 50-50 aina leidele ashina la singi khai ma lemane nungbi khulen pasina kol aka changai re nungbi khulen pasina kol etek sa khwai sa dele halang ato pasina khui lega ball che khui changai ra halang ato pasina kol etek sa khwai sa lega kachikta referee na makham yaw wang fall me si dai re nungbi khulen pasina kol etek sa dele nungbi khulen pasina kol etek sa la kol thai laga kupar nang akso khai ra halang ato pasina thai chang li si dele mathalak khai kol etek sa la ga ka halang ato keeper na mathana ida ball jing akso khai nei nungbi khulen pasina kol etek sa li si dele nungbi khulen pasina kol pass mathala kaina esi sami naga kol etek msak bai chu wang kala lat luida kol thai li shit laga class lagaina out thai shokai ra ari he yang man naga nungbi khulen pasina kol etek sa khami thada thai dele halang ato pasila na chu pes khu shok laga kol wak etek sa khwai salo football liwa kyak kham thadang rewai sala la kol majang ga ma yim nei chaina ka chabai nang da kol jele etek sa khwai sang rok lo khani ni sina nungpi khulen pasina kol etek sa khwai talu shitele ti box wi alung ling rew laga out chok out da halang pasina thai khwai sa dele nungbi khulen pasina kol etek sa lu shitele referee no khiam mia ju wang fall mi li shi dai ra halang ato pasina thai chang khwai sa dele yes halang ato pasina thai chang laga nungbi khulen pasina fall sahauda thai khawai ngiran ping hai dei hila dhala khai indirect chances akhala kai halang ato number 9 na thai khawai sa dele number 8 na call attack salaga kateu ukha kapang na hauda ayar thai shok khaira next liva breakfast chungna da chala gamralo langa to pasina hormi dele
nungpi khulen basina goal attack sa khwai pass mita laga goal keeper na tuk su khoi laga thai chang mi che dai re halang ato basina goal ji khushang ra number 14 na khushang laga referee na makham ya chi wang fall me ra malung chang na de mang ro se halang ato when number 17 indirect thaiung khwai sa de le goal chang khwai chances sakla gain le dak le ne halang ato ba shi talakain thai chok laga nungpi khulen with defender nam than au da thai chang mere nungpi khulen ba shi number 4 na sing de le ball he number 4 na sing laga goal attack sa khwai sa de le nungpi khulen ba shi na goal attack sa khwai sak chang de sing de le number 9 na pass mi ka laga number akhana goal thai laga number 24 na goal thai laga keeper na mthana au da thai chok mi haira halang ato number 3 na thai chang mi khwai sa de le halang ato number 3 na thai chang mi laga nungpi khulen with defender na thai chok me ra nungpi khulen ba sin attack sa khwai dai ra nungpi khulen ba sin attack sa laga nungpi khulen we number akhana goal jang ri si thai ra
Ariwi chiva keeper wi khion maning mane yang sang laga halang atopa si defender akamang hau kala nungbi khulen wi strike bing na mathana da mi matina taw da musapai thu gijine ari khangreu attack sadak le je mathalak dale mathalak aine attack salaga striker akhana mathalak aina thaisang mere ari hi first half ngareu laga first half mukubrang ai ngareu mandale ari hi nungbi khulen basina goal khani jangaira kala halong atoba si mazang lak rangai khangreu ba halang atoba si la matha dale nisila goal strike keteu khabat khai wi bangai nei khangreu bing skill khamata kui shok matala kai na thai ke the chi na thumi ot nei na thumi wang judge le dele referee bing le dele judge ka sa fall ka sa out chokai re gi je linesman le dele cha thum nei yangra ngareu ke the chi na thumi nei na thumi pes ku shok la matala kai na khangreu chi na thumi wang nei number fall na core attack salaga class lagai na out chokai ra halang atopa si ning musi tapai mane ari la first half ba tamatarang ai na thumi pes ku shok laga ngareu mi khwai salo khangreu yang ai thi dele nungbi khulen ba sin goal attack sa khwai salo se dele ka laga halang atoi defender a khana thaisang me da cái thao mà khăm yaw wang referee na foul mere halang atopa sin na thai khwai sadale number 20 na thai khwai sadale goal chang khwai chances le ai chen halang atopa si matala kai ne tek sa khwai salo yo halang atopa si na number 20 na thai ta laga nungbi khulen wi keeper na yon se khuera
Ari nungbi khulen basina kole teksa khwai sing talu shithaire number 8 na Paul J Mikalaka halang ato basi wi defender na out tha shokauda ko corner thai khwai sadle nungbi khulen basi wi Mr. Khana thai ung milaka defender na defensa shokaira Secretary friend makami wang for mera nungbi khulen basina kole teksa shitle number 13 na thai laga goal sang li shithaira ari wi jiba goal mathala gaina thai lak tale ngak shok ko bai chance mle mane nungbi khulen wena number 13 na thai laga goal sang li shithaire ari hi first half ngreu tale kala nungbi khulen basina goal ko thum sang haira halang ato basi majang lak rangai halang ato basi lam thala gain ngreu tale goal strike ma khli wang nei halang ato basina indirect thai khwai salu shitale goal jang khwai chance le halang ato basi mathala gaina strike sa khwai salu halang ato basi na goal thai laga teo kha chui na hoda out chokaira number 6 nungpi khulen wen number 6 na pass mikalu shite kala number 10 na thai laga keeper na tu khui haira
nungbi khulen basina corner thai khwai salu chidle kol chang khwai salu nungbi khulen basi thai milaga out chokaira halang basina thai laga nungbi khulen basina call attack salu chidle nungbi khulen basina Mr. number 13 call attack sa khwai chadle halang defender na khui laga thai sang milu chidle Ari hi nungbi khulen basina call guthum strike sa khai nei number 13 Yumi kamkaruna call aga changaira kala number 10 Warsaw tangwana call khani changaira number 10 hat-trick quick by chance lei Exhalu shitlei nungbi khulen basina call attack salaga call changli shi thaira number 10 Ari football first match first half ngrew laga nungbi khulen basina goal mati changaira kala halang ato basi mazang ranga Ari hi volleyball ngrew khawai le China women's volleyball Shire versus Paure hi ngrew gi dale khanini si team na kathak we longle dress up sai laga volleyball court chile ngai mi khawai na thumle chat mi dale jithai mi chit dale Ari hi Shire versus Paure women's volleyball ngrew khawai sara China khanini si team na kathak we longle volleyball court le rami khawai ngahot dale
Hello, hello. Women's volleyball we array. Si hai kuno ena pe pui pasi khak thak wi lungle ground le chung miyo lo cho. Are next match hi kup khai nung bi khulen aina halang ato kup khai wi thile halang aina kalhang pasi ngreu khawai sara chena khanini si team na player list we form je are rakhui mi bai hora ithum adam majang la ngalang ta players list we aming ping je form sai laga before match li thada mi sang hai laga direct ngreu khawai play team khani hina player list we form je kraw khi mi lok je hangai le hang li sidale hi kup khai wi thile halang pasi na kalhang pasi football ngreu ra chena kanini si team na player list we form je referee ping wi li raw khi mi lo player list we form je kalhang pasi khui hai re next match we wang halang pasi mo khui rang ai halang pasi nisina khon cha da le kha next match we wang player list form je referee ping wena raw khi mi lo
Kibasini halang. Halang pasti. Kebing. Second half real khawai jang lu chi thai re. Ari wa second half pa heli wa mathang mai hora da chi chang ai. Ari first half ling real ga hai jele. Position ke jele wa thau. Ke ja bam le I thum nei tek sa gam tham mai ra ke je. Chong ye ghui la ga jang ro khai nei. China. Second half pa heli wa khani ni chin mathang mai dang real holo pai ke je match mathang mai holo pai ke je yang sang da kle bing we ke je han nei. Hili ke chata sau ke sound system li are phone charge sa hai laga malai thura are cham ne China ke ji ga mi na khuthiyon khai ra da chi sang e China ke ji ga mi na I phone la bai da khuthiyon khai le sa kha ka thau ga long le wa return sam yo lo are operator wa khile phone ra ku khi mi le kha check sa eng lo no evening la khuthu ka hai sapai ai charge chung kha sao da ma thei la da khuyon khai sapai ai China na thum na check sai eng lo no phone man eng kha khura mi hai la ga no phone je ra khu mi lo phone charge sai da le chung kha charge sai da le
nungbi khulen basina goal chang le hera nungbi khulen basina goal katruga chang khai nei Hewi thile match he gup khai wi thile football halang versus kalhang reura China team khani si jina ready sami pai hora he gup khai wi thi chang li thuma tam ma sai la ngalang dang reu khwai saura China team khani sina form sang laga ready sami khwai nga kaw de le halang aina kalhang reura hewi thile China team khani si jina ready sami khwai nga kaw de le Goal zang li limit mang wam nei chung khala zang bai ai nungbi kholen ba she top scorer la ngathan bai ai ta ne thung mi khang reu ji mu suita la reu khwai salo goal strikes halaga o chokai ra nungbi kholen ba she na
Nungbi kulen basin na call attack salo shidle. Nungbi kulen basin na corner thai khwai salo shidle. Halang basin na call attack sa khwai sa dale. Nungbi kulen we number 10 na ball ji khulu shidle. Number 10 na call attack sa laka keeper na tukweda. Number 10 he call Warsaw Tangwa ne a he call khani strike sa khai ne a rematch le. Hat-trick quick by chance le Mr. Warsaw number 10.
hi gup khareu da halang aina kalang basing reura players khanina team khanina dress up sai laga warm up sa laga retian pam misalo atam malai manai thum chaina ngalang ngalang da hopok khwai sagi jina atam ma shaila nungbi khulen basina goal muthala strike sadale attack sadale arila number 16 na corner thai khwai try salu shidle corner thai ong milaga attack salaga goal mujang thura
halang basi na call attack sa dele call attack salaga call muzang thura nungbi kulen wena Mr. Agana call sang lushi thaira nu ari he nungbi kulen basi call shini thaira ari wichi call maning tura offside ta khai nei nungbi kulen basi kisim salo basi nungbi kulen basi call number 9 na strike sa khai sa lushi tele strike sa laga halang ato wi defender na thai chong re Our second match hi Kubradley, Jenna third match Halang Village versus Kalang Village. Aming Kangri Ku Kining Riora, Jenna next match team Kanina Wama Popumolo hi Kumusida resume nishu match si Hopoki Jine. Jenna Kalang Bashinala Wama Halang Bashi Wama Popogera. Kalang Bashinala warm up Adamo Mimra, Ari warm up Saulo, he could consider resume Hopo Gijna. Okay, Kalang Bashila, Reti Sakai Tale. The substitution. Number 2, number 21 in. 14 out, 2 in, 21 in, 16 out, or 6 out. Cross out ngay re, 24 na chest control sa laga, anateka sa back pass sa laga, defender na sidely pass sa lushita. Number 2 na drop samida Tsangare number 9 striker na Kathaili number 3 defender captain na head out Samiera corner kick Nomi Kulen Bashi na Kwira number 16 na corner kick quickly later Anama Talagay na outvak Tashok Miaira call kick for Halang ATO, we goalkeeper na goal kick quickly later. Okay. Defender akana ta lagay na center Shangpui the horsak the control mom thatu the minukutiere. To 17 na singde 21 ani 21 na plug out Samiera. Throw in Halang ATO dang nakira. Halang ATO na throw in talay na Samiera line is zadle cross agway sa laga disturb sa laga cross saji block saw gida I think it's a corner kick
Yes. Corner kick halang ato pasin na kwira. Halang ato pasin na quick tak lagi na quick vai salaga. Corner kick. Thaung em head save saira. Arila drop samik vai sali defender. Taliere. Side lim thalain side defender na number 17 na block samira. Nongbi bashi na single. Arila tatale out taira. Number 13 na 21 li male 21 na throw in quick vai sale. Nongbi kulan throw in. Another throw in halang atotang. Talagin horsong miele. Totale sambangere defender na talay na block sa miyanda. Ani taker sang rogle arila. Fall mirror. Nongbi ba sina Tyson mirror. Halang ato tang li tiêu nào bằng li công lý sang li sa sa khai li re fall atom quit le. Okay kim tha tu re ang ngai re. Halang ato tang basina try sa delay corner kick halang ato tang nakwira. Ground pass sa laga number 9 na Milire offside. Atam tarat le team kanina game spirit le lage na am thalai ning road le yang de living yang online yang le Nongbi kulen defender na Thai Shang Minda number 313 side vire chances chungole Nongbi bashina item sat le long distance and outside the box kick salga goalkeeper na nap to khimira. Shanghai center count Shanghai Nongbi defender heading side Taishan Lushida number 19. Okay. Mili pass miel lega Kuitaire Taluere number 16 Nongbi Kulen side just very close to the key box. Sambong Lushida defender number 19 Mishangda Anateka Saira Atutang na tackle sad le spin sign na le ball je heading Nongbi defender na Thashangaira control sa kira number 11 na
side lim thalai pass minute number 7 nam thalai na tackle sai side lip cross sai heading side change side le number 11 na 9 limi 8 9 na number 16 na 10 le 16 na drop inside me number 9 na singlet le number 9 singlet le ane tem sai call number 9 na call ma talagin na defender khani thumni tackle salga call ka jang shidai ra substitution Nungbi Kulen substitution goalkeeper substitute Saira Nungbi Kulen Bashi number 30 goalkeeper Zangaira goalkeeper Kajambaji Shogaira Okay, full time. And the final score is the final score is 7-1. Nungbi Kulen 7, Halang ATO 1. Yarik dong na aksi pang lagi na